This is your boy MNTBN. Previously on Akong Life. Ambak at mga classmates, no? Lido, go, Lido! Ambak! Go! Wow! Dali! Bang! Oh, lagi ka na mo. Nakaw na, Bing! So, ayan na, we have the car na and we're going inside. Mayroong flashlight guys. So, ayan, di ba? Oh. Ano, nindot na to like yung diary. Summer escapade. Okay, we're here. Bababa na kami, guys. So, we're going to find stuff in here. Okay. Hi! My cousin's here. That's Abigail. And I stole her phone. Cellphone, Jiboy! My Koizy boy is currently editing his videos. Look at the face. What the fuck? So, Tambis is one of the most amazing food. Morning a vlog nga kuan. I-introduce na to ang Tambis sa whole world. People, he's so ugly. Yeah. Yeah. Ayun sigso yun, huwag tayo. Tanuhote! Sabi niyo masulti sa vlog nga kaniyo eh. That's and then, yeah, that's it. Oh, din yung kinabuhi diri sa dawis. Hey, Spinner, the best dog. Oh, buddy, you're still the best. I Buddy, still so got jealous. jealous. Buddy. Misha, ako di ko kalakaw. Yo guys, karon din yung video ha guys. Pag abot pa lang na ako din sa simbahan, si Janjan na kaya nikuha ko sa kumbag na siya. Camera. Kaya baon sa baon na ako. So today guys, nata sa simbahan sa Carmen guys. We usually do this sa kanang kami magbabarkada. Gahapon unta mag-adoration chapel ta nila then nag-uwan wa mi na dayon. So karon na mo dayon ang mga adoration chapel. Maghuwat sa Kenken. So we are going to wait sa ni Kenken. Okay, so we're waiting pa rin ni Kenken. So ato i-check ang atong bag no. Nagdakog bag bisag duol ra kay amo because nag-charge akong camera. So ang sud sa akong bag Kay the booklet nga believe para namin sundanan kung unsa mo ma-pray sa Adoration Chapel. Next is the charger, power bank, and this na kuan sa kanila to. Rich kid niya, wala man kay ko ikaw man nakapalit og 500 ka pesos nga dumbbell. Yo, what's up? Guys, ato na sa adoration guys and I will just get back to you after na mag-pray. Bye-bye! Hey guys, manadimik ka na ampo sa kanang kuan guys sa Adoration Chapel and now mo attending mass. Sana pagtanaw ninyo ang video, you'll also visit the Adoration Chapel sa mut na mga batanon. Si Lord naguwat ka jud. Dili na ingon niya si Lord pang muduol ninyo. So si Lord naguwat ka jud ninyo para muduol mo niya. So that's it. Hi guys, so mga ano na guys, kay manang misa. Wala ko dyan. Wala ko kayo. Ano, hindi ba ikaw? Gago. Okay, Sino ako namin. Ang gisulod. Yun lang. Ako sa kagwapo. What the f... Si Jiboy amot. Asa ka? Finding G-Boy. Finding Z-Boy. Yung finding Z-Boy ba murag ka Glenn Vlog? So guys, na-off me 7-Eleven. Off to 7-Eleven. Delivery si Kendrick. Saya naman, diba? You just got attention. Dong, montage sa music. Nut Walker, di ba yun yung ano, yun yung sumasayo kasama yung prinsesa? Nut Crack. Sa aking pagtulong, parang hindi nagkakamali. Napili na, go! Go! Sino yun? Mahal mo. Mahal. I-open, eh. Do the honors.
Sir, do the honors. Sir, do the honors. Uy, gasto ikaw pa mo. Grabe. O, nakita na niyo guys ako kung sa kaburaot si Kuan Kendrick. Ako naman yung malaking inabot dito. Walay amot, pupay mag-abli-abli. Hilas. Your road. Your road, ha? You're acting like a kid. Larry. A little celebration. G-boy, you're the first to taste. Guys. Pera ko yan. Yo guys, this is Ziboy MNCBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at Ziboy MNCBN, and anything else to add, girls? Bye.